waremye byose byo mw'isi, Mana yo mw'ijuru, abana bawe turiko turaguhimbaza.
mwamisore mwese Tambiriyo mana yacu nimuze dutambiriyo mana yacu mwamakumi mwese Tambiriyo mana yacu nimuze dutambiriyo mana yacu mwabatama mwese Tambiriyo mana yacu nimuze dutambiriyo mana yacu mwabavyeyi mwese Tambiriyo mana yacu nimuze dutambiriyo mana yacu mwamisore mwese Tambiriyo mana yacu nimuze dutambiriyo mana yacu mwamakumi mwese Tambiriyo mana yacu Leka tuguhimbaze Mana, uri Imana y'ikigongwe. Ikawa siku moja Yesu Mnazareti alipita njia ile aliyoketi Batimayo kipofu. Batimayo akasikia kelele za watu wengi, akauliza ni nini hicho, naombeni mnieleze. Watu wakamwambia, Yesu Mnazareti ndiye anayepita Batimayo, tumia. Watu wakamwambia, Yesu Mnazareti ndiye anayepita Batimayo, tumia. Batimayo aliposikia Yesu anapita, alipiga kelele nyingi, Yesu wangu naomba nirehemu. Batimayo aliposikia Yesu anapita,